Derdimin heyip hezara Banga min jiraya dara Neye listo kane yara Verin bibin yek Besi bibin yek Derdimin بله شبا و خوش چاقا و خوش دما و خوش سلام رز و حرمت سیبی دارمونی باش بن و امی حو بدن شی باش ببن ام مجبوری باش ببن آنجی ام حوجنک و ام باش ببن جبرگ زغینی باش بنامه تش تک ما خلاص که امی باش ببن به مورال ببن و برا هند زانن ده سر هر تشتی ده سرکفتنی ده گمره بسرکبه به مورال کی باش به وینک gerek vînate به vînik tey به qewet vînik tey به meccal ev gotina vînê ez bawer dikim di nava gelê Kurd de pir nayê kar anîn ji ber ku di zimanê Kurdî de vîn merev dibêje vîn tu xwedî vîn e vîna te heye ne bîna ne be ne be ve xwedî vîn yani tê wataya eger mere bi qulê bîne zimanê serxişt û bindevî tê wataya îrade eger tu xwedî vîn bi tê wê mala tu xwedî îrade be dubare silav û rêz û hurmet hûn li Kurd dijîn ew Kurdê welatperwer welat hez û welat netewperest hîngî di bîra min de yê ez bêjim ez rast û rast dibêjim bira kesî li qusûra min nenêre vay cejna cejna İslam alemi alema İslami vay cejna filan keso vay cejna Müslümanê li dünya dijî ji min re bavê seyroyê ez cejna yekî pîroz nakim ew kesêkê li dijî Kurdan e ev Müslümanin ev gêrîmüslümanin ev êzîdîn e ev Elewîn e ev nizam ez wana yekî cejna wan pîroz nakim Xwedê bela xwe band Xwedê bela xwe band êk li dijî Kurdan e êk xêrxwazê Kurdan naxwazin êk Kurdan pelçikînin de ecikînin bi tenê ez cejna wî Kurdê welatperwer welat hez ez cejna dayîkê şemiyê ez cejna malbatê şehîda ez cejna malbatê ew gerîlayê qehreman li serê çiya ez cejna ewan kesê hêsîr û ku zîndana dewlet de neyara denin cejna wan pîroz dikim silav û rêz û hurmetê xwe pêşkêşî wan dikim wekî de cejna gelê Kurd cejna alema İslamê cejna zehîr zıkkım rjah rêx cejna wan ne pîroz be Xwedê bela xwe band wanî bifikirin bes vî dilê wê bike çik vî dilê wê nizam biçawa fedî bikin ji mir çi cejna wan ya ez heyê dua dikim ku siba wan nebe êvar êvara wan nebe sibe ev Kurd e Ereb e Türk e Çerkez e Laz e kî dibe birabe êk hember Kurdan neyartiyê dikin êk ne dilxwazê Kurdan e êk Kurdan eciqan ma ne wan teresnan e cejna qurban e pîroz be hinî kaçmir jî nivîsandiye cejna İslamê alemê nizam cejna çû bi Tirkî Kurdî ez cejna jî nas nakim ez we bêjim eger ez van ekrana ba ji mir bavê sêv çi cejn ya çi cejn bi Tirkî dibêjin ya bayram gelmiş neyime kan damlar yüreğime bir Türkü var dibêjin bayram gelmiş neyime kan damlar yüreğime cejn hatiye ji mir çi kezeva min dilop dikeve xwîna dilopê dikeve ji ber wê yekê hepkî hûn bi dexilê ez rica ji we dikim hepkî zana bin hepkî netewperest bin hepkî Kurd hez bin hepkî ji xwe hez bikin ji xwe hez bikin ya ez xwe hez dikim hûn dizanin ji xênî xwe bêveş kesî hez nakim ez jî Kurdim heger wanî me mêv serkevin we îde nizam mere bibêjin dixwazim tişkî dibêjim wî çendê han binêre em ê xwe bişipînin bira kes zora kesî nere wî çendê han cêk ez ê radizêm balkonê û nêzîkî hewşa cîranê min e ya o serê sivê wê çendê han min got dîsê ez dixwazim bêjim
سرس به ساعت ششاده 5 و نیم 6 دیک جیرانا دیک می حیوان میان برتن اویاجی یکی هندستانی از ورد که هندی دیکی وی ایمانا مبر از اینگی جو وقت سرخوشم بازدا بالقانه و مگو بزمان المانی مگو هش به بدنگ به مگو بدنگ به بزمان المانی لیم پر قیری اوانا جی چونه شاردریه گله دمینم گوتی قدری زانا دیکه ما رحسس کری شاردریه با مکر کو ببخشینه یعنی نتشکی قص پرکرین کجی اگر ممکن به در بدیش دیکه وان در بدیش دیکه وان حسنک ليس مقول تمام از بريد هاتم از حتى هاتم مال از فكري ديكي خلقي مريشكا خلقي جيلكا خلقي بزنا خلقي ميها خلقي كأز بيجم قال لي كرد بقيمة ترى بواتا ترى وقال لك زورا كردار وما تفدينا قدر زنا تم مو مريشكي كيدك وكاف ما تفدينا قدر زنا تم مو أري بنير جبوق ديكي خلقي راح سكري شارع دريه بامكر قول رجع ما اشتهي در جاري ديكي وان حسنك وازهت من راح سكرنا بالدنجي ويش خواش خوير راو جبر بيك خواب سر فان لا يراد بدن كشتو حتى سري منشكي جرك قيمة مناي جرك إذا أجي بين بيت بيكوليه عرب وعجم وروميا دركبن جوان حسنك يا كل وانا نملك جمرة جوان حسنك وانا نملك جمرة بارا بدو بستينه وانا نه إنسان أو چاند و كلترا إنسانيتي بارا تنيه من زمان تركي قلت أسخازم بكردي جبيش چقاس ترك لچينه دجين أو دويجين يا ويغور تركي چقاس دجين جسدي يك يعني %1 خوسري وان هي خوسري آزادن زمانه وان فرمیه دچینه ده زمانه فرمی آزادن خوسري هر تشتی وان هي دي سيزي خود چرینن دولتا ترک ببيجي Doğuistan Türkler Doğu Türkistan Türkleri, Uygur Türkleri, Nizamçı Türkleri, Jar Türkleri, Baht Türkleri mafevan beş. Le Türkiye çıkmaz kurdane, zisedi si, ambejin ne pır ne hendek, 6 milyon kurdayı. Peki, kesik tüney beje hey netiştiklo, hey be ahlaklo. Düz bona zisedi yek, zis Türkiye Uygur Çin'e hak و ماف و زمان و چند خوازه و جسدی سی کرده نافخواد تو نحساب دکه هی به اخلاق نو هی خوده ناس نو هی به دین نو به ایمان نو منافق نو مسلمانی و کو برا تو نبه دینه و سری و کس تو نابش کس مانا نابش ما رابن رونی به دموکراسی ترکی دموکراسی ترکی رابن رونی به براتیا گلا رابن رونی به نظامچی میره گویا ده زمر بیش از باوی خوام آجین از باوی خوام گولای من والله این خوده سان گویا ده گتر راست بیشن تش خوده چه ترسان تفهم که فهم دکن اگر ام راستیش هم دور نبیشن برا هنیک حتی سبب خواب بیشه از زالوغل رستمم حیا سبب برا بیشه از روشنبیرم از نویسکارم از زانیارم از زمان حزم از مکپرسیارم از سرروکم از ریزانم از روسپیمه از هنرمندم حیا سبب برا پسته خواب بده اگر عملی یوتونه بیش بو من باب سیروی حتی اکردان نبن ولتو پرست بسر نکبن خوده جی دایجر
ev Kurdan nebin netev perest, nebin jan perest, nebin Kurda perest, nebin Kurda var. Vallahu billah. Rabbi alem jî alî wan bike dizim ser nakin. Qet bira merakane. Gerek bibin netew perest. Gerek bêjin Kurdê min ew Kurdê welatperwer. Em hînê em bikunê ya. Ji hêla bine terorîst kanîn ya. Terorîst kanîn danîn Şamê. Colanî terorîst. Ew jî 10 milyon dolar diyariya ser serê wî danî bû. Dibêjin ya ödül. Ve terorîstik anî. Terorîst ya. Di nava cîhanê hemûya terorîst bû. Ve dünya kahpeyî bê ahlak. Ve dünya bê namus. Ew terorîstik anîn danîn Şamê. û van Kurdê reben. Di ber Daişê de 14,000 şehîd dan. 30,000 gazî dan. Ew Efrîn di ber nigat çû. Heta ve mirîşk û zeytûnê Efrînê darê Efrînê dizîn vê dewleta barbar. Ne minê ne biteyê ew tiştekî Kurdan kir hemû bi beravê çû. Ka ji ber wê KK Xelîl ez bawer dikim Xelîl mala be spas be KK can her bir şey. Ji bona alîkariya we ji bona ev hûn alîkariye didin zanatî bî. Katê tê derdê xweş kêr bêje. Tê derdê em îşe ew jî nebese em dikevin pêxîla hevdû. Ew jî nebese em hevdû sûcdar dikin. Qadîzana. Qadîzana zimanê xwe dirêj neke ha. Qadîzana. Qadriyê zane rebben, feqîr. Gerçi tiştekî kesekî ji bir wanî negot ya şaşfa mekin. Ev 4 salê min vî qenanê ez dixebitim. Rokê yekî gotinek nexweşik ji min nekirî. Rast mala Xwedê. Mala wan ava. Yani ez li hember wan jî rêzdarim. Ya mitpejirînin an jî dibêje ji merç. Ji her tayeke. Ya ew jî wek min difikirin hemê ek temaşa dikin. De alîkariye didin mi? Ya jî dibe dejmer çilo qedî zana bir avax. Ji her dayeke. Yani rokê yekî gotinek nexweşik yekî li hember min bêrîstî nekirî bi rastî jî waniye. Di vê naberê de dîsê me got mala te ava KK Xelîl silav û rêz û hurmet lê ekran dûrî min e bêguman ez nikarim peyamê we bixwînim. Pekî çima Rojava ketî vê halî? Rojava bi têra xwe şehîd neda? Da. Bi têra xwe berxwedan nekirin. Berxwedana herî bê hempar meşandin. Çima ketin vî halî? Çima ketin vî halî? Hewînê bêjin ya qedî zana çi halê wan heye? Hûn karin bêjin ha? Bi şeref namus halê wan ne tu hal. Yani halê me Kurdan kişa ne tu hal. Li hember wan şehîda, li hember wan wê kedê, li hember wan qehremantiya ya Mîrxanek bi dünyayê bû ya. Ne filmê Kobanê we dît ne? Tiştê destê me ma af li holê. Ana jî zimanê te qedeqedik. Divê ji heftê 2 saata hûn karin. Pekî çima ya? Kesek napirsin nabe ev çi derde? Kuru em nexweşin ya em herin doktorekî serê te tejî tê heb kir te dê. Ew jî tune. Wek pezê bêşiman. û her ji serîkî deng dike. Yekî wek min derdikeve de axif jî xwe qut bike qedî zana. Binêre. Tifaq tuneyê. Ez ê dîsê werim ser eneksê. Tifaq tuneyê. Mala gi tifaq tê tune ew mala dibî çi bavê min? Xerab. Heger jin û mêr herkes xwe serîkî bikişînin. Zarokê çi bikin? Zarokê wan jî herkes xwe serîkî bikişînin. Wê çaxê ew mal çi dibe? Derbeder dibe. Belawala dibe. Dibe wek nokê li kevir. Pekî wadek tifaq ev çi ye? Jin dixebite. Mêr dixebite. Du kur an jî du qîz dixebitin. Tifaqa wan jê ye.
پریوانجی چه دبن برکت کم پریوانجی دنوا جماعت ده دنوا جواک ده بقدر و قیمت جی هر کس بسری وان صد خو هر کس قیمت دوان اتفاقا وانا ایج برگوی آوی خلق وان جدی دگرن جیران قومشی هوا دوست هر کسی وان جدی دگرن ای وان اتفاق تو نبه کس سلامی والناک این ایرو کرد و ایرم شده ج باشور دنگکتی ج روجلات دنگکتی ج هنرمندات دنگکتی ج نویسکارات دنگکتی ج باکور دنگکتی روزاوا او روزاوaya بچوچik 4 milyonun 4 milyonun 2 milyona ejder beniş xo 2 milyon döndü dene او جي 26 حب بارتي هن يعني تفجه 26 حب تفجه هن بارتي هن ايش بابي خوف دي بكين يا بابي خوف دي بكين كي بارتي مزنه لدورا ويكون بفن وين مزن بكن هون ببلا بلا هون بپرچه پرچه ناگهجن تشکیل هم بر دشمن هون به قوت مینن اگر هون بیک بین قوتا ود بی یک نه هر که دمال که ده هر که 5000 وهبن هون 5000 بکن یک دبی 20000 و بگوی 20000 اون کارش خود جی کی بکن 20000 euro 20000 اون کارن جی کی بکن فقط اگر دن کار ب 5000 تشکیل که ادن کار ب 5000 تشکیل که ادن کار ب 5000 مجبوری هوان هر که 5000 خو بکن یک اون کار بسر کرد Ahmet Baran spas که دلال هر بچی مالا با سلام رئیس شبو علی کاریا و سلام از باور کم که رناس دبینه او جیوه سپاسیا خوزو بونا و که خوشکا شیرین جل بره او جید بینه و سپاسیا خو بکن ekran دوری منش بره بره peki انکس اون چی خوازم بابیم نه کتن دمگو جنک کیلو ده کتن از دابه ویجنا خواز بیجم براستی جی به اخلاق بوی پارلمانتر چه پارلمانتر چی تو بوی دای کامل از هر به کردی و به عربی جلیلا زانا هیم بویه و به کردی و به عربی سون بخون سون دا و چه پراد که اون لهمبر و پارلمانتر جولانی تروریست جولانی اون تن جدی اون تن ناسکرین یا نه لیک اتفاقات بو هنی قاشو بدی بیشن ام بدم پیادر دمشن هنکی yani vakaya aligre dem peyedeni avcı bunu namzet o avcı serketini part eğer tu giredayı peyedeci av her bizartın protesto kır haybe ahlak haybe şeref haybe hasiyet çima hon beşler bu ve kozdan deste düşmü ve düşmün dünyaya bece aynı Türkiye جواني ها لتركي جواني لتركي بيجبني خروجي لدجوان لدجي كردا شردكن حقسız جويا يقولوا حتى بكرجي لدجي كردا شردكن Erdoğan 10 دربات کو دو هفته milletvekilimiz kurda hayı pişkirekamlı kurda tuney pişkirekamlı terörist hayı eğer bana baş kurudu bir fikir rast beji hafte parlamentere tednava AKP'de be Dem Parti'ye çak benci parlamentoya bana hafta dünya bana ciddidir. İro Drojava da aynı bir kartin. Aynı sistem, aynı ahlak, devkarani. He? Ahmet Sipariş geçeceğim. Ne var ya? Peki kestini jvanar bir sekine. De zamanı khodu, de damu çağa khodu, ev imkan habu. ایرو او امکانا کم بوده چه بو امکان منه راست رو میگفت هر بیجی اسرائیل belki yeni bece kadir sana siyamestır nizam çi devci van gotine erzan berdin van gotine biçuçuk ve siyaseta erzan devce berdin bırak Kürdistan'ı çebe bırak Kürdistan'ı faşizmi bırak Kürdistan'ı çebe bırak hun çi naviler bırak lepkin bir tane bırak nasnama Kürdistan'ı yapır وإذا مالا ما خلاك بفان فكري خلكي بفان düşünce خلكي يا خلكي صار دولة تشكر بري بالسياسة كومونيستا لانين مانين تشكر أو تشاو بري حتى حيشتسال تشكيدبو بري حتى حيشتسال تلفونك وتزيفران دنابو نايرو أو تشتا شو
بری هفته و 8 سال خل بالدفاع بس بحسباب كرا دچون مكو مدري 6 ماه دچون 6 ماه هاتن نهاد 6 ساعات درن 6 ساعات تين ياو هاي شيء خطر خطر ابان سروك وريبر وسازي بارتي كودا هون گوه گيد دجين هول كيجان گزگن دجين بس ياو باندا مش خورته كرداره جوان جوانه كرداره امري وان 6 هفته سالي لوان گوداري نکن امری وان 6 تو هفته سال ریپرتی و سروکتیا کردا و پارتیا دکن 6 هفته پنج لوان گوداری نکن اید نما سر وان شغل سیاست آواجی نه سیاست از باندا میوان هون پیشر یکی وقت ملم گوداری نکن لمیش گوداری نکن امری میشه سو پنج خود بابه من از 15 سالی دی بشیم لی هون پیشر روزا کرد و کردستانی نه एक कुर्दिस्तान आजाद बत के वो एक कुर्दिस्तान दामजरीन होने हर वहां बांगा में से वन कैसे हफ्ते 8 साल है ये रेबदिन जवाना इधर ब्रा जवान पे सर हुक्म ब्रा जवाना इधर भी वन साजी और रेबरिया ये खार बइने ब्रेबन बस दर्दे या ام مرن या ام دبی چالیده دویست سالا 21 کاده ام yine kole modern ya رشك hani رشك mani Afrika men او da idrama koloniya او jibin desander ketene jibin az dakhli namusa wa men nekin kole arab و عجم روميا ومالا ما خرك اكي سروك ريبر ازوان كشان بيش من نتاوجي الشاي جودي بس ايش درتي ويا سوچ ميه سوچ پارتی و سازی منه اگر ایرو از غلامی عرب و عجم رویم والله بلای دشمن نه سببه ام خو سببه مبقونا دموکراسیه گرتیه مبقونا براتیا گلا گرت یا براتیا گلا نتشکی خرابه اگر براتیا گلا راستی به کرو نه براتیا گلا بو او عرب گنی بقرش एक बार सरे खुर्दाdan kuştun edici rahatın çeke u jnava kasede bazdan men ne beratya gala bu babe min lehenik ve beratya galazi aji ve kriya beratya galazi çok bu kartinin avcına lastı vak anakse nizam vakke ama tiştek anaksdikin harastı bu ye jine bu parlamentera kizan parlamenter de biramel Avrupa jime parlamenter البجارتر سرگونده پارلمانتر که رناس از هیویدان تیوان حوالا او حواله گاتن تجوان جی سلاو کلام بشین ایک اهلی کاری دانزانات تبی که رناس مالات جواب سلاو رزو حرم جوان من هر بشین مالا وابا جبروه که Sürgünde Kürdistan parlamentosu. Parlamento meclis hep zaten nizam çavallar çevir. Paşa dar gibi çini gibber bigre o tişt gibi ekser bigre. İdi yek yok mi cahil yok mi akli ve digece hin evvel agece. Jbola khode o peygamber. Bişşerabna azid fedil kinder kem kuçe ya. Ve قدری زانا و کنرمند کی از فدی کم در کم کوچه و درد کلی خواهم بیشه سپر گوه و ام برزیل رو صابونه ام بینک بونه رزیل اردوغان ام بینک بونه جولانی نا و خستنده تروریست بو یا کشرک کی انسانیتی بو یا dünya او ciddi gir okut beraber çima siyasete kurda ne baş mı siyasete kurda ne baş mı از خوازم تشریوال بدره از فدی دکم بیشم ما سیاست نمشان نمجور بود از سال 1987 دما گزاتم İsviçre از دیسی آوانی بونو از بیشم بقراوات بو yani دما گل ترکی بو از راست ولاد بیشم کردستانی جمر باب سیرو بو متخصص از ببم شهرت متخصص از ببم خودی کاریر و پاپولیسم دردم او از آتم İsviçre جیجبو گسنک پرا کار بکم از آن سالون دعوت بگیرم کیم قاپورج دعوت از تمید بشم از آتم مفسی و 7 ساله می هین از بدگرم
وشغله دجي قراواتا بون لدزال دجي تشبون ياو هنكي إيسوش اللي هاتن درنكي كمانه جوهوان جوهارد جوهوان بون جنش بون بتقول قانون ها أبيا بلكي دج دولتات تكارت شغل أبيا بلكي ميته أبيا نزا بلكي شيء إك بوريوان الدريج بون ما تقوران در مري يعني ما دوستنش خالش نكرن أبكي ماسيك سياستا كرد بو أبكي ماسيك بو 3 مليون 4 مليون كرد أوروبا خب بچرین نکارن هزار کسی دوست کردار نشان بدن لتمام اروپا برای کرد خوبی جربینن هزار کسی بیانی دوست متونه لا امریکا تحقق داعش کشت داعش دنیا راکر تانی کار امریکا لوبی چه بکرا 10-15 انسان خوبشان در اون سیاست مشان او ربریان روزاوار دیش او آن وقت همه وانی به نراسته هندري بسوتيو والله بلا از بدوزا شهيد اكم جار هاي حياة سيشة بخولاك بجاري ناق از دوي قوسي مرسي اجي هستي و نظام شواركم شيرين قال لك سباس مالاوا هربجي مالاوا ام جناني يا ام جناني ام ملتا جنايه كتشا خدا كري خدا پری خدا مال خدا گنده ویاز شوتان دین به میلیون پرابر بو لوان میک لاستکر نحجز نابی بیجیم و نحجز حیات بخواست دولمند بو یعنی زنگین بو حیات بخواست قاریری ویا بو والله و بالله 5 انسان لبروید شغل لجوید شغلی 5 انسان 5 ها يعني زيانة دمشان تبدأ لما حودوا بلو ويشان دي هان سمر تلفوني كاس براش تلفوني قلت از ناس كرم مقولنا مقول تركيا قوز ألمانيا مقول تركيا أكيد ألمانيا قوز ده هايمي القامبيم تركي قوزو كفلتا خونه إجا بيش التلفون مقرد كلام كليا بيش خدا ناس كرنو بيبه إذا قلتني بكردية هي ستران دنگ بيجي ستران دنگ بيجي هي دبي از بقربانا وان وي بجنا بلندم بقيتي چه حالي او اب مجادله اب برخدان ميريك پوشمان نا حتى هم آخرين گو برا جان بقربان به ما مسته کس نه پشمانشی لی موانیه موانی با و افلیم و وانی بداوی با اف سناریو وانی هات نویسانده اگر ماده هن یکی وقت من وانا بیجی برا زورا کسی نره هندوره مسعود از نبیجم تو نبیجی اید نبیجی و کیه درده ما درمان بکن وكيه درده ما درمان از ور الچارچی بو مبیلک دی بیر جنك 8 سالي ز هماز بيجم بتاني زي بيجم شبازار جغي دما اسات مادرا از 27 سالي بو او دناوا مجادله لبو زارو كوي نابا از لايو بيجم حمون ناس دكن قال لي كردو كردستاني حمون ناس دكن شهيد كتلاو كوي دو حبلايو شهيد كتل مشارچی دید همان مدید مخاوت مدستوی ما چی کرد گفت کیه مگو از فلان کس مثلا گو بخوده مدنگه تناس کرد گو مباور نکرد کتی حسیزیه مرابا و برجی کی امرو نشته اسپیر على قدر بون بكس ماي ولا بيرور ولا تحزلي تماشا دكن ليد نرن اوكي
ne qîzê, ne lawê, ne torunê, ne nebiyê. He? Çima? Ji bo vê dawê bû. Du heblaw hebûn her du şehîd bûn. Her dozî şehîd bûn. De îca were ji qara nemre. De wer vê çikît vî bihîr derbas bû. Ez malbatê naz dikim 14 şehîdê wan hene. 14 yaw. Bavê min o. Eger em vala jî nînin ziman em ê kesî jî nepoşman e. Hemû jî dibêje xwedekirî em navê mücadele dine, xwedekirî em bi PKK re ne, xwedekirî Serok Öcalan Serokê Beheyî û. Ez bi qurbana çavê bim. Ev tişta newa erzan bigerek. Ya rojava wanî erzan hat firotin. Neyse ya. Belki zimanê de en zanim. Ya jî aklê min nakece, ya jî ez cahilim. Belki gelek kes odê temaşa dikin dibe ev qedrî zana çi çewta wî ye. Belki wer jî dibêjin en zanim. Ez nizanım. Partiya Kurdan, ez bînim ser ekranê Partiya Kurdan. Partiya Kurdan banga xurtkirina diyalog û helwesteke yek girtî kir. Yani yek girtî hûn zanin. Birlik werbêjin. Komek Partiyên Kurdan nerazîbûna xwe di derbarê encamên hilbijartina meclîsa gel li parêzgehên Hesekê û Kobanê nîşan dan. Her wiha dest nîşan kirin ku beşdarbûna hin hêzên siyasî di vê pêvajoyê de şikestin û dabeşbûna di nava civaka Kurd de kûrtir dike. Binêrin. Ez ê pêşniyaz ji vî gelê me rojawar bikim. Gerek hûn ekî bike, gurû bike, şandayekê, heyetke çekin û kî şaşitiyê li hember vê netewa Kurd bikin gerek werin ceza kirin. Ev peyede dibe, ev qesede dibe, ev YPG dibe, ev Enex dibe. Xwe ev Enex ji ser xwe çûyî car carna ser xwe dere. Car carna dikeve ew xeta an jî rêça dijmin û neyara. Berî niha 2 sala 3 sala min gelek caran derheqê Enexê de min gotin ew Elîko, Melîko, İbrahîmko, Jahar û Ziqûnko dema diçûn Ankara li wan derer wan otêla xwe difirotin wê çaxê jî min digot. Lê me got belkî baş bibe. Jinekê şîret li qîza xwe kir. Got qîza min wanî, tu wanî bike baş tu wanî bike xerab e şîret lê dikirin. Keçikê yade biner nizam çi nokta bûye. Hema dayîk rabû bi porê wê girt û xist binigê xwe çend baş lê xistin. Got hûn nabin însan. Em mesela enê têciwaniyê ji bavê xwe fedî bikin. 14,000 şehîd çêbin. Şehîdkê Enexê di nava gorsanê tu neyê. Şehîdekê Enexê di nava wan 14,000 şehîdan tu neyê. Ez ê tu wekim jî ez mafdar. Gerek ez tu wekim. Bes ji derdê wan. Dema pretoso çêbim beşdar bûnî em beşdar nabin. Em ê beşdar bibin em ê tifak wey xwelê li serê we berê wela bimirin hîn mirin nezane. Xwe projeyê bêbextî. Ferqeta ew cerdevana çi ceveyê? Ha quruciyê cerdevanê Mêrdînê ha tu jî cerdevanê Rojavayê. Çi ferqeyê? Di daxuyaniyê de partiyên hevdîtina şêwerdariya ku ji heft partiyên Kurda pêk tê hat gotin helbijartinê bi navê meclîsa gel ku wê dawiye li parêzgeha Hesekê û herêmê Kobanê berê li Efrînê pêk hatin dûrê hemû pîvanên demokratîk her wiha
در پیشکشکرنا کرسیان به توایی روزین نفوسا کرد لسوریه او پیک هاتیا دموگرافیک یا پارزگاه هست که پاشگوه کرد جبر بیکی که او به آوایی که بشارتی هات کرن و یکی هستا بیوندوبونا دنابا کردان دا کورتر کریه مجلسا geldi bejin ya nem zor gol Avrupa sırgındaki parlamento meclis tişe dernaken abi aç tişe dernaken o az bir sere babi olsun tu jibola kurder rojavaz beşi baş khara wala perver wala tas az bir sere babi olsun tu ne dur nezik ve şerek dinava terörist jolani terör tevgerat terörist her şey o kasede ve derkebe bırak kesik لسربي غير رانازن والشركي قالك جوار دكان جبو هيك آمده بن وآمده كاري خوش بو شر بكن نجبونا ديمقراطيا سوري ونجبونا كومارك سوري çevirme. Türk komar momal da Suriye tütüneme. Hatta Suri او terör jolani heval ben de Türk abi. Dibece havale xo bejimre az bejim ki Türkiye. Söyle senin arkadaşını senin kim olduğunu sana söyleyeyim. Havale xoş bir beje az ister bejim Türkiye. Eğer havale wan AKP o devleta Türk abi tü fedakariye tü insanetiye tü müruvvatiye tü aştiye levi teröriste jolani peknimin. Eğer hune tişki bikin lao از روزاوار دبیجم و همو کرداش به قندی جلدا باند اگر اون تشکی بکن آمده کاریا خوی شرکی مزم بکن تطبیرا خوی شرکی مزم بکن آشتی و کبی براتی دموکراسی وانا دمودا بونه وانا تشتی براداینه وانا تشتی کاره بیکارانه آنجی کاره بیقواتانه آنجی کاره قواتاوان مجالاوان تنه کاره ضعیفانه اگر هون ضعیفن به هم ضعیفن او تشکی دونه مجبوری امل هم بر دجمن کسی گل هم بر دجمن کی ال پنجه دیوان بسکنه اوی کسی فقی اوی کسی به قوت اوی کسی به مجال جبروه که گرک اگر قواتا و همه او تشکی دونه و قواتا وجدن لی از دوی باوریده من کرد به قواتن کرد سیاستا وان سیاست لوازه gerek merhabana baş birisi var. Gerek merhabana bizane be. Eşvar ve bejim. Jolani kati sere var. Beçi Türkiye bu ara runi psikreka kuş çaresi bek Jolani jivani ve çaresi bek. Ya le vallahi billahi jisedi hafte suje kurda bu siji Jolani bu. Kurda rabungo emperyalistin رونشتن گو سیونیزم گو تجمیر وانید بیشه تو دوری من داره آهوش داره جوانای ور بلای من وره تاس ما خستن سستیوی گوته به غلامه من گو سرچاوا گوته گولان تپسی او گولان گره گولان و مولان تبید من گو سرچاوا گوته انتاکیا و قرخان و استاحیا و رایخان زی نقشا سوریا درخه تیخ نقشا ترکی گو تمام گو چه گوتن تمام فرمو مسئله ورده حالا کرد یکی تیا سوریت خوازه هون سره خواه بخونیاو هون حق دکن سبیه هون ببین غلام و خدمتکاری سوریا جی از یکی من از نابجیم حیف و غبینه و بدسته خواه کرد و ترکل مخن نظامه کیل مخن نظام گمه موانی نکره و 25,000 30,000 کرد ببرنا برا 25,000 برا 50,000 کرد ببونا قربانا 3 میلیون کرد چی بو یعنی اگر انفال و حلب چه نباوی باشوری رو هوا وانیه هنی دب قربانا هنگا و هم بسر نکد و سریخ و نشالد و خلاص برا کس نبیجه وره هوا که من دوست که منی گلک عزیز دبی من بسته تو راز بیجی لی اکرانا نبیجی از چر بکن از راز بیجیم چی باید اکرانا نبیجیم امی هفدور رخ نبکن از حقارت ناکن از درواجی ناکن و از فکر مزوید بیشن و بچه قولا دموکراسی اولاتی دجمنا گرتیه ترک جی دجمنن سوری جی دجمنن ایران جی دجمنن
و هینه کرد جبو وان جمنا دموکراسیت خواست پکی راسته از ود پرسم هده از بین نوچه پاس از کنیم از ود پرسم هون کرد یعنی کرد هون دم از بین همو کرد هون دموکراسیش کرد خوازن جنیاری خورد خوازن پکی مرا جنیاری خورد قجیت خوازه نه مرا چت خوازه مرا به یارا بی تو سواوی نه که ایواناوی نه که سوا از ورمه لیکن چما نوانیم Türkiye'nin demokratikleşmesi. Davarında icazı kahran nemirir. Ha belki on bezin ya çare bana bir zıpıra pırcın kandı. Dise ve seknik bana bir az ne yapacağım ben şarap kuruna ve şarkı kuruna geliyor na. O mesela o hendek mendek na. Le hatta zamanı var. Tiri بالسبريد بحلال. روكي والبت وحيواني نار وانيجي ابديا نمشي روكي وخدي تعالى دريكي بك نتشتري كنت كردا ام تخن حمبيزا جيمنا تشتري بامن نتشتري كم كردا بكن هسيري عرب وعجم الروميا از بيت بيجم هان از نباش بيجم اللي تجي هنكا وكاي هواني فامكن قد زانا اللي تجي في بارتي اللي تجي انا تجي كسيم از تشيك تفكر عندي بيجم هال حسابي هنكا ناي او تشكي ليه از واني تفكر belki az kim belki seremine tamamı belki hişemine tamamı belki az ne ki kuz ba akılım belki az baradayız da akıfım او tiştik او fikravayı و çet akıfın de fikrin eyvallah serçava ama az vani fikir hatta gambejin demokrasiya İran'ı yekitiya haka Suriye demokrasiya Türkiye vallahi bile emid vani bin destadı Mahmud Baksi Goçi کو نویزن شام شکره ولاد زی شیرین تره پشتا خوندن بغدای افچد بلای لیدای نرن انقره نبن و کولی بری وانی گو جامعه بسالا عرض سترازی من خداخه کربوها بسالا روکه مده شبکت گود مدی یک آتا وال که یو حوالی سانا و ترکی سوالنن آید نراستن تشبيت قوانين راستك أمير راستي جابدور بيجن أمير جاب حسبكن أمير رخني هردوجي بقرن مرف تلفوني جيتكية أما والله بلين آخ ببخشين نيس أزور بيجم حتى كو أذهبهم باور بكن أف دردو كلها مرة دين زمان باور بكن كايزا سوور بيسكيش بكن بله تبي آگر بسته أمريكا إيريشي إيران كر وكشتي يعني وي خده بك بحزارة كشتي يعني أزوار تشكي ديجي بيشم أزي هاي قادري خو بيشم جازنا بيشم شخو أزي بقارب دولتا ترك وش ترجال شيطان كده ببراوي بهبر مناقشة بكن أزل جم شيطان جي ببراوي جالك هاي كرزواني إيرو دولتا ترك دبن بشكلية إيران ذكية تلفزيوني وان ميديا وان هرچقو أردوغان به ترامب بدو بستينجي ترامب جي يكنا درستنا راست ترامب بندا لبي بترول وغازي دلو كار كي درهانه پاتواسز که یکی دلی دیوانه یا یکی دین یا اv یکی وانی دین هاتی سرکم و دنیای بریبه به دیام زبر که اد خوازم راستیان راست دریش کرد gerek ana ایرو لدوسا ایرانه لدوسا او مغالیستا مغال او تورنه تروریستا gerek لدوسا وان هنکی دروشتا حتی gerek کرد لدوسا وروشتا
15 milyon Kurd li İranê dişî. Ne hindik min dike. Agribest li rojhilata navîn tenê li ser kaxezê maye. Leşkerên Amerîkî dîsa êrişî İranê kirin. Ez cana van nivîsandina dixwînim ya. Ez we bêjim ji televizyonê Kurda ez dikirim, ji nûçeyê Kurda ez dikirim, êk nûçeyê Kurdî. Ez cana matmayî dibînim, hûn zanin? Mesela ez dibihîzim, mesela dema ew Xumeyni Mimênî kuştin ya. Dema me ew nûçe dixwendin, ez qelew dibûm, min kêf dikirt. Ez rast bêjim ji we. Ne ew ku rê siha bûn ku li Viyana serok û rêberê Kurda qetil kirin, ser masê. Ne ew bûn li Parîsê serok û rêberê Kurda bi qehpetî qetil kirin. û hînê Kurd ya hevalê mamoste em basinin. Ya her yaw em basinê medya xelkê jî dibînin. Li medya Tirkiya ji xwe re dersê bigirin. Bê çawa kevin li hêla tirî dikin. Ev durustî ez ji van Kurda diqeherim. Bi tenê êk ban dike xêrxîna ê dimire ew tuhafin. Çi milletî tuhafin ya. Êk dimire Kurd û aştiyê dixwaze Kurd. Êk zulm û zorê dibîne Kurd û êk dibe demokrasî Kurd. Êk di îşkenceyê de yê Kurd, di zîndana de yê Kurd û êk mafê mirova diparêze Kurd. Ya çi xwe ehmeq tî ya. Law ne tu dimire Kurd. Çi xêrxîna te ji bo aştiyê law. Polîsê dora wan ew tazîkî sûmû ew bîbergazî mîbergazî daben haletê aşitî aşitî serê te bixulan. Aşitî serê te heşt bavê te. Zaten tu zulmê dibînî, zaten tazikliyî, zaten bîberê, mala te xerab bûyê, çavê te derxistinî, hîçbir aşitî. İşte ez van Kurda matmayî dibînim. Ez van Kurda birasî camiye dibînim. Demek de ku diplomasî li ji ber çi ez dûr sekirîm van çapenya me hindik mayî ki ji bona İranê şînê bikin. Di nivîsandina wan wanî tê xuyanî kirin. Yani hindik mayî rahêle dismanê xwe û hêsrê xwe paşkirin ji bo İranê. Kurd wanî ne. Kurd wanî ne. Hêla Süleymaniyê Müleymaniyê her ro ew terorîstê girêdayî İranê her ro hewlerê û Süleymaniyê bi drona bomba dikin. Hînê jî bafil Taliban nizamçı ewana ji bahekî girêdayî wanin ya. Ya hukuk jî çênavin ya. Em hinek girêdayî Tirkan e, em hinek girêdayî Farizan e, em hinek girêdayî ez ê vana em ê vana vekirî bêjin. Ew wanî me mala xwe xera kirî. Heger İran dijminê me bin, heger birayê me dikuje, nem mafeta tune Talibanî. Bafil Taliban, mafeta tune tu İranê biparêze. Wê çaxê tu İran dijminê me tu jî dijminê me. Em bêjin qedepe. Heger ez û Tirkî neyarê hebin, tüm mafeta tune tu her ro dostanî û hevaltiyê bi Tirkan bike. Heger dijminekî qedepê hebe, PKK pêr rûnê bûyî dijminê bid û bisîne, tüm mafê PKK ji tune. Gerek Kurd beriya her tiştî berjewendiyê xwe û berjewendiyê gelê xwe biparêze. Fakat Kurd wanî ne. Em herkê bûne lavê milletîkî. Ez bûm em bûne lavê Tirka, êk bûne lavê Fariza, hinek bûne lavê Araba, awanî bûne wek nokalik hebin, me mala xwe xera kir. Ji ber wî me ev nivîsandina got. Artêşa Amerîkî êrişî nû yên esmanî li başûrê İranê pêkanî. Fermandariyê navendî yê Amerîkî CENTCOM ragihand ku operasyon ji bo evlîheya pêk hatiye. Rêveberiya Washingtonê ragihand ku qeyîkên İranê avêtinê mişekan yên ku tê îdarekirin ku amedekeriya danîna mayîna dikin hatine armaçkirin.
yani ev kayıkmeyga mayna tabenin bin abi jboye ev erişa çevi. Lebele medya İran'e ragand ku de erişanda kurbani hene. Vidar hazara bin. Ne kurbani? Ev çıdı mı bira bile? Bırak kesimine bir kadın sana kesim medeni tekuştur. Ev devleta yobaz gerici ki her o kurda dalgının ev millete medeni ev aninin ser hüküm. Kesi UFO mufo gezegene dem ev çelluk 5 sal 5 sal ser hüküm üstünden. Mesela bejin ve Türkiye'de kena AKP'li ser hüküm üstü. He? Almanya? Na. Fransa? Na. Rusya? Na. Kesti? Millete Türk'a. Peki millete Türk'a evsel hüküm isti 23 salevi ev zulman nem ali karya güvana aninin ser hüküm bele. Ve ez çima bejim ev mizatçı. Ma az ahmakım. Ama bejim rast bejim kim peki ki hayanat ser nigahşti? Ne tavakkurt. Kim peki ki kavatu mecaldayı? Ne tavakkurt. Kim geri lav şervandanın peki ki? Ne tavakkurt. Peki çima Roboski, Cizire, Şırnak, ev medeni, sivil, Taybetana, Zarok şartın zbun hedefa düşmün. Zibergi düşmün bu bunları yani dinava nenukade avdvesin. Teröristleri beslenen aha bunlar. Erdoğan koçu kadın da olsa, çocuk da olsa bizim güvenlik kolluğun hedefidir. Ne gotin? Gotin. Çima hun hani بهسته خود زنو دستینن ربنو نزانو ya Kadri Zana ne toparası canım faşist ya Kadri Zana kesin medenici dıkı hedef her çıkas bal ser pevçüne le harami be ziçalakiyen diplomatik devam dikin o her vaha erişkinin başkırın malavana خوازی آوریشی هم دومین شربانه یه پجی اما هبونا خواه بپارزن از هیویدارم هون هبونا خواه بپارزن و از هیویدارم هون دیسه اگ کردستان آزاد بکن اگ کردستان براستی جی آزاد و سر بخواه بکن جنا کرد قد شپا متونه و دیتیه جنا کرد کتی نوا İhaneti o netava xafroşti gelek ke li herro ev kese gibi azlam o sere çiyano la Avrupa ciddi tabi hamun nava ihanet eder mi iro nuçaya ki peşkeş ne bana li jina kurdunu karın bira netava gele kurd rabın runin jive jina kurdur dua bike jina kurd birası kahramanı destanı bir sanın hamuci zilanın mirxanın و هموجی بریوانه جبرای که از وقت کرد کی زلام کی کرد باوریان حیا دویه بیا پجهیه و از دوی باوری دمه اگه جولان سری داینی نزی دیسه یا پجهیه از نوچه وام خویم شربانه یکینیه پاراستنا جن برخودانا قامشلو دیار کرکو دی تکوشینا خواه و بدومینن و هبونا خواه بپارسن مالا جنان یا haseke jibo pişkirtiya yekine parasına jin yepece seminerek birexistin. Seminer li navenda mala jina haseke hat organize kirin. O endamê mala jinan endamê kongreya star û endamê jinên saziyên sivîl beşdar seminerê bibû. Seminerê de bir rizgirtina dest pekir û piştra şervanê yepece berxwedan qamişlû axifî. Berxwedan qamişlû destpêka axaftina xwe de got hikûmeta demkît ya Sûriye heyanî niha qebûl nake ku jin ciyê xwe di artêşê de bigirin û wiha dirêj kir. Gotinê xwe yepece 13 salan li hemû eniyan tekoşînek gelek bê
به بدل مزندان جبو پارستنا حرمی او بکاتین و به هزاران شروان یپجه بریندار و شهید کتن کسک نکاره فداکاری و تکوشینا یپجه انکار بک شخواه اگر ایرو گلک کسی کرد لجیهان داخل به سربلندی خیراوی ای جنه کرد بلا حق نگوتن جن جیان آزادی و راستی جن جیان آزادی ام لهم بروه منتاره و قدی زانا از بیجم لهم بروه از منتاره پکی ات خوازم دوباره بیجم حیانها من رخنه خواه لبان سازی و پارتی کرده کرن ما قید تشتباجی چطونه قد وان سازی و پارتیا وان قهرمانا تشتباش نکنه به میلیون تشتباش کرن به میلیون هر تشت بریا هر تشتی کردکی زانست کردکی نتو پرست کردکی جانفدا افراندی که تکوشره آنی برخودانا کرده اب یه پیده پککه قدا پیه همو سازی پارده سازی او پارتی کرده به طایبتی کرده باکر اگر ایرو دویجه از کردم و به دنگی که بلند دبه آن مرن آن آزادی او جسارتا جه اگیت استندنه زمازدم استندنه veya تو کس نکاره inkar peki madem ezvaz akıfım bipirsin bir kadın sana hayranat rexne dikir ez dişe rexne dikir me ga grant öküzü soyduk derisini soyduk kuyruğuna takıldık me ga grant materi biz öküzü soyduk kuyruğu kaldı burada ez ver rexne dikim و از رخنه بکمشی از دیجی دموکراسی از اف فکر رمانا دموکراسی جواکی و آشتی ال دیجی می بابه من یواش خوب بکشم ان نکارم بیشم بله ال دیجی جبرگه تشتی به دسته من نکن تشتک به دسته من نکن تشت تو نیه devleta Türk zikala beşikşivi dibezi sizin önderinizi muhatap alıyorum onun muhatap aldığıma karşı da siz de gelin teslim olun. Hepsi bu kadar. Yani kısacası daha kaba terbiyesizce, saygısızca konuşayım. Milyon Kürt, 10 binlerce gerilla, o kadar değerli yöneticiler bizim sadece herkes el pençe divan duracak. Sadece bizim önderi Sayın Öcalan'ı muhatap aldılar diye. Bu da ne doğrudur ne etiktir. Bizim hepimizin fedai can kurban edebilmemiz için tek bir merci var. O da Kürt ve Kürdistan'dır. Kürt ve Kürdistan'dır. Belki açık konuşuyorum değil mi? Ben doğru konuşmuyorum. Doğru konuşuyorum. Doğru konuşuyorum. Şahıslar, peygamberler, bilmem neler. Falsafi. Önder kendisi söylüyor. Bana militlik yapmayınız. Önder defalarca söylemiştir. Hatta bir konuşmasında diyor ki beni Allah ediyorlar, kendisi de peygamber olmak istiyor. Yanlıştır. Ne rastı? Ezver rast olmaz beşim. Zümre beşim Kürdistan'ı Ahav Kürdistan o evci 20,000 netava Kürt ama van lehember Kürdistan'ı van 20,000'ı adam bukin. Düzbeci çıkadır sana. Yani evvelat aha Kürdistan'ı o aha 20,000 insanı Kürt. Eğer tu Kürdistan'ı etkhazı ama 20,000 Kürdi dalgın. O tuji navandır. Lavette birayete ji navandır. Ez o birayet khaz navandır. Navan 20,000. Eğer ez ne bejim ez namussuzum. Eğer ez ne bejim ez bejim Kürdistan'ı mı çedi?
تو devji şahsa berdi, devji nizamcı partiye berdi. Parti îro hiç bütüneyi. Neyse. Ez attım davya bername xwe dîsa û di vê naberê de pardon bibexşînin sibê bernama min û Kubar hawar heye du heb pirtûkê wê li cem min mala wê ava ji min diyarî kirin. Ez bawer dikim hûnê wanî baş bibînin. Kirasê binefşî gotiye ji hêla Kubar hawar hatî nivîsandin. Mala wê ava gelek bi qîmetê helbestî gelek giranbuhan e gelek xweş in. Min hinek xwendin rastî. Ez ê bîdarim sibê di heştê yanî di bîstê Avrupa'da û di bîst û yekê Kurdistanê de pirtûka du Emîn Sîmir Bazî ev jî nizam hûn çawa dibînin em nizanim ama ez bawer dikim hûn dibînin. Ew jî gelek min çava vê wê jî tişkî gelek xweş û wekû li ser ekranê jî dibînin mêvanê min e sibê ye. Helbestvan Kubar hawar bi eslê xwe ji Efrînê ye. Em ê Zeytûnê Efrînê jê bipirsin, em ê çend û hunera Kurdî jê bipirsin. Ez ê bîdarim hûnê jî me temaşe bikin. Dîsê di saeta Avrupa'da ne divê saetê saeta Avrupa'da ye. Ez ê bîdarim hûnê me bi tenê nehêlin. Ez hattim dawya bernama xwe bimînin di xêr û xweşiyê de mala we hezar carî ava hûn gelek a du Emîn ji bona alîkariya we ku we îro gelek peyam jî şandin û alîkarî jî şandin ji bona alîkariya we û zana tibî mala we hezar carî ava bimînin di xêr û xweşiyê. Di vê naberê de hevala şêrîn min hal û wextê wê nepirsî hebikî tendurustiya wê nepir xerab jî nepir baş. Ez ê vê darim tendurustiyata wê baş be xwişka şêrîn delal şêrîn tendurustiyata ez ê vî darim wê baş be û yeko silav û rêz û hurmet Rênaz gotî kekê keza wê îsab spas mala we hezar car ava kekê Rênaz û xwişka şêrîn bi alîkariya we ez pişta xwe didime gezvan bernama çê dikim ya nav çavê min ê wê li ekranê be te trol mirol hene lê di vê naberê me hevkarî bêjî îdî trol lema tê me ziyaret dikin ji ber ku dizanin helwesta me dizanin şansa wan tune ye em ne li pê pejira ne li pê pejirandinê ne pejirandin çi ye dibêjî ne tıklama em ne pê wanin em ne pê bawer bikin em li pê bernamek xweş ku em ê çawa bibin fêre ji gelê xwe re em ê çawa tişkê xweş bidin gelê xwe şexsê me ez jî were kekê Rênaz jî were xwişka şêrîn û hûn temaşevan jî were. Zekî Gul Milvan radî zû di min dengê wî jî nebîstibû min îro telefon kir bi rastî jî ez bi dengê wî jî kêfxweş bûm. Zekî Gul silav û rêz û hurmetê xwe dubare pêşkêşî we dikim. Berî hûn ji min bêjin de qedî zana bes her re ez ê bixwe herim ji ber li Kurdistanê saet tê 12 he 12 derbas bû bimînin xweşiyê de mala we hezar carî ava ez ê îja bêdeng bim.